ایواره و بخیر کنارین چار کلمدیه و پیک تیویه ایرو دیسان خلقه تینو امو امیوان ما برز دکتر مصطفى جمعه و هروها دکتر کامران هاش هر دوزی سیاست مدارن و هروها هفکار ما عبدالباقی حسینی هم هفکار و هم جی شورابوان دائمی برنامه نه امی جوارا باسا بویرن وان داویه لروجاوای کردستان و هروها سوریه بگشتی امی برنامه خود باسا ونافتن ام دزانن کل ولاتنا روجاو گرمه امی تبهورا ببینن پیشی ویدیو کیمه هیا پاشه امی درباز ببین هر دو میزبان خوشی بدن ناس کرن و پاشه امی دست به برنامه خود بله جرایدن بخیر هاتن ما مستعل باقی تو هر دو میوان ما هر چند جالی گرسه و نصراون لدی سازی امی بچند ادوتنا وانا بدن ناصرین گلک باش گلکی سپاس کک میرزا تماشاوان نیجا بناوی پیف تیوی و چارپل مدیم خیراتنی با تبا دکن و خیراتنک تایبت به هر دو میوان عزیز دکتور کامیران حاج عبدو و دکتور مصطفى جمعان هنا کی کرت جیان آواز بیجم دا کهون باشتر میوان میمی هیجا و ناز بکن دکتور کامیران عبدو حاج عبدو نویسکاره هلبزوانه زمانزانه و هر وکی دیگی سیاست مداره سال 1966 لچیای کرمنج لهریما چیای کرمنج عفرینه اجدایک بویه خوندنا خو کاری خو وکی بششکی بردوام دکه یعنی تختوره تایبت بسپوره نخوشی هندرین خوینه و پنجشیره في سال 1983 ده مروبكي تشالاق بوده تفجر سياسية كردي لسوريا دنابرا سال 2015 و 2018 بو سكرتيري بارتيا كيتيا ديمقراطي كردستان پاشره دست جکار ریخستنی کرد وقت مروبكي سربخوا ایرو سیاست مدارکی سربخوا کار دکه جو سال 2000 لألمانيا دنينه وبرهمين ويه توريي ايفن چار پرتوکه وین هنن پرتوکه کوی بناوه ملتکی به ولات سال 1993 هات چاپ کرن از گمان بزمان عربی بو بر بزمان عربی کردی هر دو کار نویسینه دبر هبو کنوی هلبستی هنن یک جه از نغم گیرم هلبست سال 1994 هات چاپ کرن بر هبو که یا هلبستیات دوا دباوشا باگره ده او جه هلبستن 1950 چاپ کرد. پرتوکاویا داوی بنگهار زمان کردی زاراوی کرمانجی با کرد او جه سال 2004 لألمانیا هات چاپ کرد. دویدارم دکتر کامیران باش خونده برمیته نشاش نکرد نابی واده. جولک سپاس. هر وکی دیجی میوانی می دوامین دکتر مصطفى جمعانش خلکی می کوبانیه اوی بسال 1964 دایید بویه والباجار رقایه مزن بویه ظروفی خو مزمنا خلور قداندیه پاشره بری خدایه ولات بلغاریا لور خوندنا خو وقت شیش اوجی قداندیه ایرو رول ولات نرویجه و 26 سالی ولات نرویج دیجی وقت تختور کارکی دکه هر وکی دیگه اوجی مروبکی چالاک بود تفگرا سیاسیه کردی تمنی خوی بچوک بسالی حتی ایرو رو به 40 سالی وی دی تفگرا سیاسیه کردی کار و خباتا خو به
بردوام بك. إذا بدارم دكتور مصطفى باش بو مدر حقي تجيبوت. سپاس گلک سپاس تشلورو دتشلب چوک از اندام کمیته ریخستن اوروپا مال یا یکتی کردستانی و اندام نونرتیا انا کسی الاسكندناوي او کو نقلك زودا هاتا دامزراندن. بله قال لك سباس دكتور كاميرا تيجي تدخل شكلها تشتي خزيده كتو هذا اي باش محمد سمير ده تكار برنامج خبر دوامك بله ما مستقلك سپاس و جاردن جبو هر دو میزبان مجیهم خیر هاتنه و هروها ام تماشاوان خود خوازن که به تیبنی و پرسی خود برنامه ما دولمند بکن جنهاوا ام هیوید کن که برنامه کی باش ام بریوه ببن و ام در باز مجاری خود بن مجاری ما هر چند بناو هم دانه لبی سازی ما بقاسه کی وانا بش کریه مجاری ما عوله ام دزانه که اوام ما هکی و چند روژه که دست هلات هاتیه سری ادی بچه آوای هاتیه امی بس آوی جی بکن بناو آخافتنه خدا لدور دا پشتیوی جبر کو خلق ما سوریه و رجبای کردستان جی دجیان خدا توش گلکی خطری و گلکی نحقیا بونه اجان ها دوی جی پفکن مصابت خون جبوی جی دترسم دوی که اف اداره ها گلو دوی اداره دا روشان ده چوابه و ده داویا وی او کدا شب به پیشیوان جبوی هنه که مترسی هید نف خلقی دا از خوازم هر دو میوان مجی لسر وی پیشی همه از بیجم دکتر مصطفى جمعه لسر وی تکاره چه بیجه جنرا سپاس واسکرم میوان اخوه و رزو سلام بو و تامشوان اخوه هلبت نزودا رژیم اسد هاتا گوهرتن و وای کن دست رادار او یانجی حکماتا کاتی نابلید کن هلبت هنک سیگنال ولو ام بیجن ایجابی شاندن لجبوی ما کردان تایبت تشتیوای بقوی دیار و هلگوری نابیجن یعنی تشتی هورکو سر روشا کردان سر و چه بکن جبوی مافن کردان و دوزا کردان البته دوزا که روای و تشتك وحطان هذا كنا هلبت او روشا وانجي وقت في روشا سوريا قال لك خرابه او مساله امني قال لك ليه تركيز ذكنا وداينوستاندن خب ولات عربي را واوروبي را هلبت قال لك شانجي هاتن وكيش نوان يعني براستي مترسي هنا نبوتنا و سوري يعني قال لك وكرد بتايبتي ام قال لك وقت بمترسي ما هنا ام دنيرن وحكومتي دمكية يا كاتيكو كتشيكرنا يا كرنجة هناك سيجنال تينا وقت مري ترسيكو هربت باشا روجا وان ديانا خلقو عالم جيزانه يعني وانا تشكري وتشذكنا وحطا روجي إلو إذا مريد ترسيكو بردوان بكن سربي مسألة و پشتی کو جی خو بگرن و جی خو چه بیزن تثبیت بکن یعنی و اوه الخم کردار کبن مریج واتشتا ترسل هیوی هیک و اجبر اوروبی و ولات عربی جی او دکنا تركيز دكنا السر دبي حمو نتواد السوري حمو بيكات سوري دبي دبي حكومات يعني حكوماتك بيش الروجة دبي وان تيكبن وجبوي سوريا كهلبت يك و يعني او ما في وان بيان دستوري نداورنا تثبيت كره. بله گلکی سپاس از بین با دکتر مهیجا یعنی
تمام جدر ودا روشا سیاسی ہے دیارنی نے کا de سوریه بکره کیجا او کی روشا کی سیاسی لی بگوره یا بکره کیجا روسی ہے دیارنی نے لخلق وکو درزی وکو ازدی وکو شیعه وکو خلقندن جدر و کرده از بیجم yani ارمن اوانا انا دهات خو یا پیشروجا خو دترسن جبوي وي اما يعني ما قلت يا روشه خلقي دي وام دزانك وام اداره هاي انها وقت حشفش او جبهه التحرير جبهه التحرير الشام تحرير الشام ام دزانك كل سر او كيكي سني وتندروبو حتى انها حتی کوچوکت شامل جیو سابو پشتوی چواد به هدی جلی خود گوارم و قروات خود کن و روی خود کرد کن لی مجیه وان عقل وان گلو بکار به هرمونیکی ببینه که او قصه خلق جهد اقلیت یا جی اول جهد جودا با آواکی دموکراتیک با آواکی او که بری بده ودنگ دکتر گرتی دنگ تا گرتی دکتر دنگ تا نایدو سپاس جواو تماشاوان هجارا براستی نخیر مرا نکنه باور بکه که حتی شا درو شف که دا ببا هزا که دموکرات و سوریه وکه دولتا که پرنتوا و پرئول بریوا ببا و مافین پیک هاتایان پیک بینه خوازم دفر دا بیجم یعنی ام ازدی جی کردن و کردجی پرانی وان بری ازدی بوش برای ازدی نه وقت پیک هاتای که سر بخواه بلکه پیک هاتای که اولی با لی ازدی کردن بری ام جهت شب بخوازم به کاب جلکی دموکرات لخاکه و مافی کردا پیدا باوری ام کس مافی مرا نادمه ام جخوا پرسن کاش بو کو کرد مافی خال روز آوای کردستانه به دست خوا بینن ما دوی 36 رونا دا چکر یعنی 36 رونا رژیما الاسد و بهتری 5-6 سال سوریه به سیستم که توتالیتر بری واده بر خاطر رو خواندن لیدوی 36 رونا دا حتی شک و هند سر لیستا تروریستا ناو نتویه هات شامه و شامه برای واده با لی ما کردا هزین کردا حیانی نهاجی نکانیه ام بین جمع هفدو قحواقی به هفدو را وخن و سر پیش روز را خواه و دیتن خواهج سوریا پیش روز را گفتگوی بکن ام نابیجن بلاوی پارتینا همو ببین یک پارتی لی او پارتی همو ادعا دکن و دبیجن ام هاتن دامزراندن جبو ام برودیریا مافی ملت کرد لروج آوای کردستانی اگر چیروک وسایا اف تشتیک و ایرو هاتی پیشیامه و دست مکتی بلکی 100 سالی دن و 1000 سالی دن جی کیسا کانا لیهاتی به دست نکفه جبر ویجی اگر یکی تیا کردا انگو یکی تی من یک ریزی و یک کلوستیا کردا ده پیویست بو ایرو 100 جاری پیویسته لی مخابن حیا نهاجی پیک نهاتی از دوی باوری دامه هیوی اومدی ند حتی شده و نجد هیزا قدن دا هیا اگر ام هیزا خواه خورت نکن خورتیا ما و هیزا ما جیب یک بینا مایه دوی کرد ایرو به همو آلیین خواه ام زنان 2 آلی لسوری هنه و هن پارتی در وی هر 2 آلی هنه دوی همول هفدرونن و بیاک هلوسته در کفن یعنی هلوست ام ناخوازم بیجن تشتکی خیالی پیک بینن ام گشت بیجن کرد لسر خاکا خوایا دیروکینه و بشکش کردستانی دوی ام وی بنویسینن ملت کور سر خاکا خوایا و نمیوانه مافی ویل گول یاسای ناونتوی مافی چارنوسیه دوی ام ویجیل هفده بکن حیانها کردک لسوریه لروج آوای کردستانی تنایه و دوی از سر بخابونه دخوازم جبر ویجی دوی ام بیجن ام مافی چارنوسی هندر چارچوای یکی تیا سوریه دخوازم یادن ام yani dibinin ku Suriye devleteke perneteva u per'ule. Jiber wêjî sedema hilweşîna Suriye yani giştina Suriye vê rewşê û şerê ev qasal sedema weyekê ew bû ku sîstemeke yekrengîl Suriye dihate meşandin. Yani em hemû xelkê Suriye Ereb bûn, xelkê Suriye hemû behsî bûn. Yani tek partiye bû, tek serok hebû, tek netewê hebû. Jiber wêjî Suriye giha vê rewşê.
داكو سوريا جابدن دروشك وهارة درباس نبا دبي حمو بيكوتين نتوي أولي بيكبل جبر ويجي ديتنا ما كردا دبي دولتك فدرالي لسوريا أضابا باوري من أم كرد بفي رنجيل هفت بكن هنجي أمي هنا شامي وك هزا هري خورت جدرزياجي خورتج علوياجي خورتر وج بيكوتين درجي خورتن لي مخابن حياني النها تفي هول النها هنا بفي رنجيل وهل مراه فيدارا إيرو بري سبا أفتشتا هر سری یاد نخوازم بیجیم یعنی حتی این نهاجی کل هفواتنم کرده یا گنگشا و دیالوگ چه بینه هر تم لسر روجهلاتی فرد گنگشا دبن و دوی ام روجهلاتی فرد چه و روجهلاتی فرد نه کردستانه در دوزا مل کردستانا روج آوای کردستانه راست بشک چه روج آوای کردستانه دناو روجهلاتی فرد ده اوین ها دبن اداره ذاتی روجهلاتی فرد آکو قصد لی دسترات داره لی کرد لوی هرمیجی که مانی که باوری من بگیریا ما بروجلاتی فرد تو نکرنا کردستان و کردایه کرد و کردستان دوی هرمی دا که مانی که دوی ام بگیری به هرمین خواهین دیروکی و بشکه جو کردستانا مزرن بوی بگر جدیری که دا بگر حتی بعفرین دوی ام و دوزه و خلکی بدن سری خواه پیشی خواه بله ایتیا خواهی نتویجی نپارزن باوری من نت حتی شو نش کسی دن ام نکن لوما بکن به چما مافه من نادر ما کس مافه تا جبو چاوه می حشین یان رش نادر بله گلک سپاس برز عبدالباقی فرصته هنا اگرنا از است فرصتی دم بکن با آواکی دم بکن فرمو نا کومنتاری من هنه کرم بک کومنتارتان بله راست وقتی که مرد بیجه سوریه کی نو او سوریه کوچوی د سر هر کسی دا دیاره که سوریه کی چوا بو یک دیکتاتور بو و یک کسی کی بود گهونه تب وقت مبکن و هر کسی مجبور بو وکی بکن دولت اکوسا نزدیک 62 سالی اداره کرن چو و آنها او روخیا لدجیوی دا ایجا عالیه کی او شعبو ایجانها عالیه کی هاتنه که اوجی سنه تندرون ایجا او هاتنه وی گلو ده اف سیستم ایجا جعالی کی دم و منا کچا العراق سنی صدام چو جیوی دا شیعه هاتن ایجانها اوجی تخوازن جیه صدام بگرن هر یک جوان با آواکی چت جوان تل سر کرده تخوازن بکن بجی بینن و سوز کردانه حتی نهایجی بجینانه وکی خالا 140 اجاد خوازد کارا سوریه کی جیوسا جیانه کی دوی روزی دا که 3 ساله که جستر او که لوزان درباز بو 101 سالیه و یدی تو حکمه نمایه روجلاتا ناوین دید که خریطه کنو و آوا کی دنه دولت دنیای واوسات خوازن زلیز وسات خوازن لدی ساجی چون آنین رابون تو کسی ندیده نف 12 سالی دا رابون چون یکی وقتی جولانی آنی دانین سر اقتدار که 5 سال ده حبسا او که در رازا 5 سال و ده حبسا در رازا و آنی دانین اوه ایجا یک او گلو ابد قرار ببا بردوام بکه بی او جولانی جی خواب بگوهره مناک پراگماتیست و بکار به لگور دولتین که آنها دستی وانته ده امریکا و فرانسا و آلمانیا و ایتالیا و نزانو که اوانا تب بکمنا ناوین لگور وانا دولتا کی چیب که یا دیوک خواب که و آد دیا جی وقتی که ام بعثا فدرالیزم کن دناف خدا گدو فدرالیزم کی قومیه یا جی فدرالیزم کی اولیه ما جغرافی بله یا جغرافی جی دبی اولی يعني دبي لسر فدرالیزم جي ام بكربن دناف خدا یا خلقي خورت تشتابه بله كلام بله بيگومان ما مستمر ذات قال برسكرين بگور ويا بدم براسيجي هل بجارتنا و دولت زلهيز يگو فلانا روخاندنا رجيم بشار الاسد كرن و جروب اسلامي انين سر دسلاداريه يعني بيگومان فلانك واهيه وانا دشوبين بربتشعبدن يعني تريد انا يرو قال لك وفدن دبلوماسيتين سوريا وبيشوازيا واحمد الشرع بيشوازيا وادك
بێگومان تشتان هەر دەبێژن لێ بەلێ گەلۆ خەلکێ سووری بچ ڕەنگی وەگۆ دکتۆر هەردوو دکتۆرن هێژاتشن باشانین زمان بچ ڕەنگی بچ چاویل وێ دەسەڵاتداریەت دەرن یعنی کار و بارێن دوا سی هەرۆژی دەکردن بڕاستی دلێ مرۆڤ ڕەحەت ناکە ما حەز دکرد پشتی ئەو قاساڵش 2011 ملەتێ سووری بە هەمە پێکهاتیەن خوا ئەو شۆڕەشا سووری لەدار خستن لە دژی ڕێجیمە بەشار لەسەر و داویاوی ئەڤەنجام بێ گەلێکی زەحمەت بێ بڕاستی ژبەر کار و بارێن گۆ دواسی هەرۆژا دەکردن کارن دلێ مرۆڤ ڕەحەت ناکە لێ بەلێ مرۆڤ عاجزی دکە یعنی وەک نمونە یعنی وەختا پرساژ وا دکن کاوێ ڕۆلا ژنێ هەندرێ سووریا بچ ڕەنگی بێ یعنی سەربەست بێ وێ کارە بێ بشکۆلە کار بکە وێ هەمی وارادە ئیش بکە بێ دەنگ دمینن وەروەکی دیژی ئەو پۆلا ئیسلامی لەسەر داتین دەبێ دیبەر ڤیدیۆوا گەلێک بەراو دەبن دەبێ ژنا سووری دەبێ نخۆمان دیبێ یعنی ئەو حیجاب بژێر بێژە حیجاب عەربی دەبێ حیجاب سەرسەرێ بێ ئەڤژی یعنی ئینتریکە نەباشە ژبەر ملەتێ سووری یعنی ئەرێ بەشار لەسەد ئینسانکی دیکتاتۆر بوو لێ بەرێ مرۆڤێکی سکولار بوو ژێ بەعینی وەقت مرۆڤێکی ڤەکری بوو ژێ ملەتێ خۆرە یعنی ئینسانی مسلمان ژیە بۆ یە کۆنسەرڤاتیڤ هەبوون وەروەکی دیژی مسلمانێن ڤەکری یعنی سەربەست بوون ئەوژی هەبوون یعنی بەلکە تشتێ هەری باش جەم ڕێجیمە بەشار لەسەد هەبوو و حکوومەتێن دەولەتا لێ نەرین دگۆ حکوومەتێک سکولارە یعنی ئەلمانیە لێ بەلێ وەگۆمە گوت یعنی حکوومەتێک ئۆلداریە پۆلا مسلمانتیە دمەشینە وەکی دیش دەمە گواخافتنێ دکن دەرباری پێکهاتیەن سووری بەرسبێ نادن سیاسەتێکێ دکن سیاسەتێک وڵۆڤەکری یەک ئالی وەکی دیژێ ئەو شەروانین یە گۆبار کارکردنی ژنەتەوێن دیتر ئیرۆرۆ و نیشان کردیە وکردن ئۆفیسەر کارێکی گەلێکی خراپە وەختەت یەکی ئۆزبکی وڵەت یەکی چەچانی تووەرینە ئەنجێکی تورکمان تووەرینە توی بکە ئۆفیسەر هەندرێ سووریا دێ یعنی ئەv سیگنالن گەلێکی خراپن دەرباری ملەتێ سووری هەروەکی دیژی ئەv کەسێن گۆ بەرێ برێجیمان بەشار ئەسەد کار دەکردن دەرفەتە گەلێکی مەزن دایوە یعنی هەنێکەنن گەلێک نەهێنەکەنێ ترانیاوە دەستی وا بخۆینا ملەتێ سووری هاتیە ششتن یعنی گەرەکە تجاری دەرفەتێ نەبینن یان حتا ئیرۆ پەحسە مرۆڤێکی دکردن ئەو مرۆڤێکی دەولەمەندێ و ئەو سمسارێ مالا ئەسەد بوو سمسارێ رێجیمە بەشار لەسەد بوو مەسەلەی ئۆکۆنۆمی دێ ناوی حەمشۆیە بۆ ئیرۆ پێشوازیاوی کردن و دخوازت دیساژی بەگەرە و پەرید ناو دەستی ویدی کارە بە کاربینە دوی وڵاتی دێ ئەv هەمی سیگنالن گەلێکی خراپن و دەما پەحسە پێکهاتیان دکم ڕاستی یعنی پەحسە عەلەویا ئەگەم بێژن پەحسە کووردا پەحسە درزیژی وەک پێکهاتی و پێشوازی نەکرد تشتێ هەچێ بوو وەری جەمبڵات و شاندێک درزیە یە سووری چون جەممە شەرع بڕەنگێکی ئۆلی چون جەمێ لێ بەرێ دیسا سیگنالێک دانێ سیگنالێک دان شەرع گوتن هەگەر تۆ مافێ درزیە پێشەڕۆژێ نەپارێزێ وارڕیا ئیسرائیل پێشا مەڤەکری ئەم کارن خۆ دەست پێرن ئیسرائیل ببن بە شەکل ئیسرائیل یعنی دوێ ولۆ بە دوێ کورجی بەڤی ڕەنگی وەگۆ کە دکتۆر کامیران گوت بشان دەکێ بە یەک دەنگ بە یەک هەلوەست شان دەکێ هەر نوەر بە خۆرتایی vê meselê pêre gengeşe bikin ew naxwaze ku Kurdaana pêşwaziya bike tiştê pêşwaziyê kirine bike mezlûm hevgere ez karim vê bêjim ew jî bi hebûna Emerîkan bû Emerîkan jê xwestin got divê hûn hevdû rûnên hûn bigin yani ji hevdû fêm bikin ka her tarafek wê çi dixwaze ez barim du cara li hevdû jiviya bûn lê dîsa jî ev wego Kamiran got îroro mezlûm evdê û rêveberiya xweser behsa rojhilatî eferê dike îroro em doza milletê xwe dikin doza kêşa xwe ya netewî dikin doza Rojavayê Kurdistanê dikin yani heta mixabin îro min vîdyonê gelek ew serkirdin rêveberiya xweser henin dibe heger memşandek çûn Şamê jî ew şandam ew nek xurî Kurdî be divê fillah jî dinamede divê Ereb jî dinamede divê Turkman jî divê Çeçan divê Ermen yani binav dike divê şorbe
يعني وقت تهر شامي بفيرنج بليشان دي تشاوى دوزاكم ملتي خوي كردك تشاوى ما في وي تي بدسخينه براسيجي ديمنك حطايرو نزل عليه تبلي هذه تشل جنب دسلاداريانو تشل جنب كردا بلك بله دناف دي او كده كوانات جنابت بحث که دناف سینور کردستان دا روجاوای کردستان بیجن ارمنو و نظام عرب و نظام وقت اولین دنتنه بێگومان هەنن کەک مێرزا یعنی هەگەر تو وەرت چمە بپرسە وەک سیناریۆ پێشەڕۆژی یەک بچرەنگی هەرەیە یعنی یەک کارش خوەر دخالا دەینە بەرچاوێ خوا خالێک لەسەر هەرێما کوردستانی و هەمی پێکهاتیە ناودێ وەک جۆگرافی ترسەر باخەبێ و وەکی دێ خالا دووەمین و یا هەری سەرەکە گەرەک ئەو بێ مافێ ملەتێ کورد یێنێتەوی گەرەک بچرەنگی بێ نیشانکردن و چاوە بێ دستورا سوريا نو تازه به چسپاندن به قید کردن یعنی اف گرنگ گلکی گرک یعنی ما في كردا دسپیک بیک رقم یک رقم دو جغرافیا کردستان او پیکاتی اندورد چقا ما في و هبن انتو نبد گرک اف د نرینا سیاست مدار می کردال بله زهر دکتر تعرف بگوتنا بیجوش کرا بابا بله سروی مجاری اگر هبه گوتنه جناب کرا اره گلک سپاس ام وقت انا كسي هلبت او يقصد دياره يعني هالبسطه انا كسي قال لك دياره يعني او طرفي دن او وقت او كدنا مساله كدنا انا كسي جبر وقت بارتي كردي ونجيزانن يعني جروجا بري 6 سالي تقريبا او تكرن ملتكي وقت كرد ملتكي سر عرض خو وتم وقت بالناف ذكرون او ذكرن حتى روجي انا كسي دبيجي كرد وقت ما في كردات دبي دستوري سوري النضا وقت ملتك تسر عرضي وخان نبس ما في ثقافي ونظام زمان او وهلبت وقت دكتور كاميران قلتي كردستان سوري جديرك حتى عفريني او كنا او هناك وقت او دبينن او اشپره حجت اشپره در خنکو نه یک نه پارچاک او نه او وقت به چارەسەری وێژی هەنا ئەگەر وەختی مەریوەرێ گفتوگۆ بە نظامی نڕا بکەوە بکە مەری چارەسەریە نەژێرە بێنێر بەس لێ هەلبەستا ئەنا کەسێ گەلک دیارە ئەوە ملەتی کورد وەک بێ ملەتێکی پارچاکی وەک بێ وڵاتی سووریە لێ تایبەتیاکە خۆ هەیە و ملەتێکی وەک بێ کەوندار و سەر عەردێ خۆ دەژی ئەو تشتە گەلک وەک بێ گرنگ دبه مری اون سر زمانی سپاس گلک سپاس برز دکتر کامران لسروی مجاری تشتکی بیجی مایه اگر نامه درباز کن بیا دنگه دکتر نه باوری من کاری من ور نه ببیجن مسده هانا کری و انکسه هانا کری و افرنده و او نرنده يعني وقت ما قلتي يعني قصد ومسد انها مخابن دروشما روجلاتي فريد راكري من وكاس از دبينم برودريا روجلاتي فريد يعني جدير زوري وميادوني ورقي وطبقه بقر وهر نوب هرمي كردستان سوري روجلاتي فريد ام دبنهم دكاي او تنكرنا كردو كردستان الباور يعني دفي ام جفي دروشمه بدور كفي هر وهاجي براي ما يد انكسه دجي واجي دمك دريج بخا سركرده انكسه دابو يعني به پیوا تش چارەسەر نابن یعنی ایرو هرم کردستان سوریج آلیه دولتا ترک دا هاتنه داگر کرن افرین سریک کانی گری سپی حیاری نهاجی انجمن اجتماعی یا کرد مخابن نابجه اف هرم هاتنه داگر کرن جبر ویجین ام نها ور ایرو روش چه نابن نه اموان لوماج ام کسا بکن یاش فلان پارتی یاش پیاده یاش فلان داری ایرو تشتی تی خواستن دوزا میا نتویل بندام میا داکو ام بهفدران نقشه یا کردستان دستشان بکن ماف و مافی کردا بخارا هلگر ببین شامه و دیالوگ لگر هزا سوری یا نو یا کن هاتی سر دستلاتی بکن اگر نه وهابه اف کسیش دست مهره و کرد دیساجی بمینه به دین و به وار دولت بله دکتر گلک سپاس اما ورنوی مجارک میل سروی او کی هيا اما دوی داجی دیساوی صحبت بکن از بجم ام مجارا ما
بو ام دەربازی مژارە خۆی دودیا دبن ميرزا ولو تشتك منها يعني اريرو ملت السوري هلوتا خناد الديار كرن ديجي في دس هلادارا يعنو ليبلي حتى دولة أوروبية أمريكين جي دبيجن ام تجاري او جزي قول سر سوري بتبايي وسر ريجيما بشار الاسد امرانا كنجبر او حمي مسألة ايكونومينن حتى قو ام بنرن سياستا في دس هلاداريا نو تازه چندی بگنجب سیاست ناف دولتی و چندی مافین پیکاتی سوریه پیک وره چندی حکومت تازه و چه به کار به حمی و پیکاتیان تخنا و حکومت ده دستورا گوبه نفساندم به چرنگی به گلو مافی مرووا باش ده به مافی جنه باش ده به مافی پیکاتیان باش ده به یعنی حمید بر بچاب نیرو حمید دولت لید نرن که از گروپ ها یا دستلاتدار به چرنگی کار به بگنجه لگور روشا سوری یا بریجی و یا نویا تازجی اگر ند چه سری از باورم تمنه ویر جیما نو و گلکی کرد به بری انا من پوستک سر فیسبوک دانی مگو اگر وک برادر مسلمان لمصری کاروباری وان وک واکسابن و تمنه وی احمد الشرع وک تمنه سیسی به و گلکی کرد بدن تمنه وی و خلق و دیجی و درکبن و قبول نکن ابدا لیبلی اگر براستی مروبکی براکماتیک به و کارب خود گوهره بدمیره کارب براستی جی کسی هاویر دوراویش بر کسی هاویر دوراوی گلکی رادیکالن مروبن خراب يعني يرو انا خورتك جمر صورتك شان لباجاركي لاطقيه خورتك جواتك دارن انا يا دسفه هلاداريه سيمبولا يا داعش داني سرسري خوا وكتي دكاني فرادش خورد ديمك داعش يعني ابياني داعش داعش ور حكم بكل سر السوري براسي كان باخيه قالك مثلا بله للفرقه سيسي وايفانا سيسي بهالبجارتن هات السري لباش جي دور كت لابانا بريا هنا كهاتنوي دزانن كو بريا هنا كهاتنا وسبيجي جنب واوي هنا كوان جي بافيجن بقول كثير زاك مغو سيسي نا ميرسي ميرسي يا اخوان المسلمين النسيسي باش مش باشه ام درباز دبن مجرد ما دنه دیس اما میزیکی هبن لبر كم دبيجن دربار روشا سوريا وروجافاي كردستاني هلوستا هرما كردستاني تشيه حتى انها تشبيه دبي ام لسروي اساس هناكي كوربن ولسروي باطن براسي خازم بيكو ام بيجن فلانكس وهاغوتيا بيفانكس وهاغوتيا هلوستا ما بتشابه وحتى انها ما تشه هلوستانيه اگر بکار به برز دکتر مصطفی دست بکه پاشم بچنه بعد سپاس درباره روش سوریه البته ام گیزانن و گی آگاه دارن روش گلک خرابه یعنی ورپاس سال 13-14 سال شر بو و ایرانیا که مزنه البته تمو واری دا و تایبتی آبوری یعنی روش گلک خرابه و گلک ملت هاتا کشتن گلک بریندار بون گلک کوچبر بون همان نیوی همولاتی سوریه کوچبر بون الواولات نزدیک اروپا جی البته روشک براستی چه بین کارسی یعنی براستی اوک کاری که پیرا گرگه یاردمیا که مزن پیرا گرگه هم جوالات عرب هم اروپا و غربه یعنی لسر روشا کردستان سوری اوجی مخابن اوجی روشا کرد نه نوکو ام دخوازن دستهلاداریا پیده او ورقصا سال و گوری او تشتي بترول وزنجيني كل الهرم هنا مخابن روشك النج نظام باشتر بو لام هيفيت كن ايرو بشتيفا غهرتنا نظام كاتا غهرتن بديجي ام كرد بهفجين نزك هبدبد هل وستك انه هل بتكس يكتي ناخذ يكتي زحمته لهل وستك
بیک هلوست مری هر شامه و باشتر به لی گلک مترسی وقت ما گوت هنه دبی اب حکومت دمکی یعنی دبی سیگنال دبی دیار بکه که براستی که خو بگوهره نه مثلا بس گرافیت کرده استیخو معنا خواهات گوهرتنو بو ديمقراط و سربست او مثلا خلق عالم بیزانه يعني من ملت السوري وكرد بالطيبات يعني قال لك آزاري وخرابي ديتن يعني نظام بري وإنهاجي حتى انهاجي البت لكرد للسر كارد كنا يعني وقت بيسر انا كسي دكتور كاميرانغو مثلا كيتشناك اللي ام سر اي خد بيجن ام تيضانا ام وقت بروشة للسر وقتا وتشتيكو ام انا كسي خازن ام دامي انا كسينا ام زيد خازن ام رخنا زيادة ترش خلقو عالمي دندك باور بك كاك عبد الباقي مرة انهان نكتي نونرتيه ولا ام قال لك رخني ودخازن يعني دخازن تشنا ببن براستي ليه دبي مري زانبه وقت بمزنيه فجي زانبه وقت بعربي حجم خو زانبه ام تشتي كو انجمان دكيه يعني حتى ايروجي دكيه تشنا تشتي كو دست كابن هلبت قال لك تشتاجي دكيه ناو ملتي خد بالدوستان را دوستا چه دکه جبوی وقت به روشا خواستن آنها کو تشنه کو مافی کردان دستوری ندا سوریه دا وره خویا کرن دیار کرن هلبت او ایرو مثلا او شاندر سروک مسعود برزانی گیشت قامشلو او جی وقت بی او که نشانه که باشه که تخوازن کردان نیزه که هفته بکن دیروک دیاره یعنی او اتفاقیاتی که چه بون او نگیش نتا انجامه مری لیو ناگره لی مری هیوید که ایرو و پیش روژه تشتکی بکش بوی ملت خواه حریم کردستان و تایبت جناب سروک مسعود برزانی براستی هرتم سر وقت و پشگره و آلی کاره و تشتک چه بکو کرد نیزه که هفته بن بدنگه که به هلوسته که هر نشامه براستی و چاقه و جبر هیزا مهه براستی هم وقت ملت مهه و هیز وقت به عسکری ہے هلبت ام دبي ويجي او دجمني مع وي حسابي ذكر وحكومات نجي وي حسابي ذكي اجر اگر ام يك هرن باوردكم تشتكي ام سرناخن جوي هوي انا كسي تم دسي خوي درجه ومحاوله ذكي و ام الصيغه كوقت بحضر هرنا شامي واوجي دبي ديار به ما دياره لحوالي ميدن تسيوان نديارن مسألة قومي زيادة او مسألة كزحمته يعني هي يمكن ام نزك بيجن وقت مگو نزك نظام او فرصة اكيد بلكي وهين ولا كرنجي شان لك انا كسي الباشور بو بسروك برزاني راب نشتو جامير تشجيع ختم خويا كن يعني ديار سپاس بله دکتر کامران ام بن با جناب ته يعني ام وقتی کن لازم درباره روشا سوریه و روجاوای کردستان دا ام دبینن که حکومت نو یا دستلات نو لسوریه حتی انها تو او که براستی پیشکش کردان نکریه يعني وقتی که برپرسیوان درتن بدهجن سوریه یکه دناف سوریه داجی کرجی و که حملاتیه که سوریه نه و هر وسط دوام کن يعني چه برپرسیوان درکتن حتی ناوسط کن
دبنی دا کی هف دبینه چاوه هف دبینه اموی نزانن راسته مظلوم عبدی چیه بلکی جاره کی دو جار بلکی سه جار چیه بوان را خبر دانه لی ام دزانن لسر چیزی خبر دانه یعنی لگور راگهاندنه مثلا عسکریه مثلا عسکری مرد کرد ده آوای شیروه که بیجه ولاد کرد که ده فدرالیزم دا ممکنه همی عسكر تابعي او كنا شي نافي تابعي نافندنا ودنجي هري ما خد باريس هري ما خد باريس لي باواكي سياسي تو او كي جبو روجاواي كردستان بيجن رونيه كي كو اوانا قبول بكن كرد وك او كي الولايات اخوا وك اوتونوم وك فدرال يجي وك باواكي دندشي جبوي يا اندريجن دبرسن دبيجن روشا سوريا روجاواي كردستان وهلوستا كردا برامبري هلوستا كردا تشري حتى انا اسكره يعني تمام انا كسج باخذ دبيجن فدراليزم تخازن ابدن دبيجن يكيتيا سوريا تخازن اجا دناف يكيتيا سوريا دا جبو كردا تخازن هلوستي وان حتى انها زلال نينن جناب تشبي دنگتا يعني ايه من اسفهم ناكم تشاوا ام هيفيه خاج يكي وقت جولاني دكن كو باوري خوب ديمقراطي ومافي كردا ومافي مروفان ورا وبسوريا ديمقراط ورا جولاني حواني جنهاجي وريخستناكو او سركشيا ويدكا دليستات ترورا ناف نتوي دويا القاعده لیسک ناف نتوی های وان افغانیه بگمان بازار خواب پیرا کرنه جبوکو اسد هره افغانیه اویجی هنکی خواب بگوره جبرکو پستک ناف نتوی لسروی های و نکانه به یکسر سوری بکه افغانستان توی دلیوی دا و بسایه یه دن جولانی چقا مروف کی باش با و حتی شعبین چقا هزک نه سلفی و نه ترور با هزک دموکرات با سوریه ولاتا کی قابل کریه ولاتا کی ویران کریه یعنی روجا سوریه آوا بیا و نمازج جرکی پارتیا بعث دستلاتی دست خواب آنیه سوریه به ماف و به آزادیه همو مروفین ده سوریه کرد دبن عرب دبن علوی دبن سنی دبن درزی دبن ترکمن دبن خریستیان دبن همو به ماف و به آزادی بود ایرو روز انجامات 14 سال شرعی نافخواهی لسوریه دا و کتنا هزین ترور همو جهان هندر سوریه دا لسوریه نبس ماف و آزادی نمایی نان و خو و زید جی نمایی یعنی ولاد کی ویران کریه بله نسبت جمع روش آوای کردستانه دگونار رژیما بعض دا چندین ستم و زور و چوساندن لما هبوجی لام خودی اردنگاریه که بود گاوه تجدیری که لترنبیلا که سیوار با و تناف حرمه کردی را بچه حتی برجو جندرسی تزانید تل حرمه که کردی تنال عربستانی بله ترکی جان گندی راوست یا تبرچی با تی با مروفه تلور بدیا تاک بکردی پیرا با خفتا ایرو روز ما او اردنگاری جیش دست دایی یعنی عفین و سره کانی نمان یعنی عفین کو سدی نود نه خلکه و کرد بود ایرو سدی 20-23 خلکه و مانه کرد دیدی چیو داره تنزین تل حرمه که کردی زمانه الور تی خوافتن زمانه ترکی و عربیه پره الور پی کرین و فروتان تی کرین پره ترکیه نه آله الور بلندکری نه آله دولتا ترکیه یعنی ما انجاما و 14 سال نه شرع نافخواهی اردنگاری خواهیش دست خواهدش برویجی استباری ما کرده هین گران تربیه ام دوی نها دیس از بیجم ریل بند پیشی متنج خیری یک ریزی و یک حلوستی ما لسر بنگه ها که ام برجواندی ملته کرد لروج آوای کردستانی باری هر تشکی دم بلند بکن راست ام کرد یک نتوانه راست کردستان یک ولاته لی روز ما کردی روز آوا تی خواستن که ام برجواندی ملته کرد لروج آوای کردستان نکن قربان پارچه دینی کردستان بله تیرا خوا خلق باکر و باشور و رجلاتنه ایرو شر لبره ایرو دوی ام بربدیری روجاوای کردستان به همو خلقه و بگمان دناب روجاوای کردستان وقت دست پیگه دا جی پرس کری و هنه توین دی ترجی هون لی پرانیا پر خلقه روجاوای کردستان
خلق کرده اف هرم بشکش کردستانه و بداره زوره بکوش ما ورا پرسین و بکوش عرباجی ورا پرسین به ولایت سوریه و آتی گردان سوریا کو پشتی شرعی جهان یکی چیه جبر ویجی کرد و بر اگر ایرو ام دخوازن دی سوریا پیش روژه دا ما فکی کردا هوا دبی ام کرد یک ریزو یک حلوست بن و دیتن خواه آشکره بیجن ام چه دخوازن یادن ام نتنج بوروش آوای کردستان داویا داوی ام بشکنج سوینه دبی دیتنه مل سر پیش روژه سوری جی هوا کرد چاول سوری جی میزده کن باوری من فدرالیت مراد خوازن نتنج بو کردا جبر کو سوریه ولایتکی پر نتوا و پر اوله دوی ببا دولتکی فدرال کو همو پیکاته یه نتوی اولی وک هفو آزاد کنه بن بهفرا بجید یعنی ایمن از باور نکم سنه و علوی کنه بن هندر ولایتکی ناوندی دا پشتی 14 سال شر و کشتن و شرجکنه کنه بن بهفرا بجید از باور نکم کو مسلمان و کریستیان کنه بن پشتی افقاس چوساندن و سرجه کرن و اینو روزی چه دبن گوره کریستیانا جی تیم قابل کرن کنه بن به هفته دبن سیاد رژیم که نواندی دا بعیشن از باور ناکم که کرد کبه سر نبا آمده بعد سیاد دولت که نواندی دا دبن چوساندنا هفپارن ماین عرب دا بجی و نجی درزیجی برویجی دوی شکلک دولت کی روار آبا کرن و سوری جنوبا بیاک با لسر بنگه که وکهوی و همو پیکاتا آزاد میشه. بله. هلوستا هرما کردستان جی این پرز دکن. هرما کردستان روزا پیچی دا کوشره سوری دست بکری برز سروک مسعود برزانی اب خاجی دناو حیاته دا بشدار بوم لپیش من مبگوه خوابستی گوهرن ببین یک مچه هیا ایموه. هلوسته وان باشه. لی ما دوی بیولا ما بشوته اگر ام بیولا ما دوزا ما نشوته بلا تم هرما کردستانه یا برای میل هر سه بشه دنی کردستانه همول پشتا ما بین گاوه گه ام نخم خاره دوزا خواه یا روا و دادمن و سپاس مالشكلك سباس معناتها هذا ما مستعل باقي تشب بيجي يعني روشة سوريا وروشة روجاواي كردستاني ام دبينن ل اما جبوما يا هري جرين هلوستا هرمات كردستانية كامل بله بگومان وگو کامیران جی گوت جروجا روج حدو پیمان هولیر یک هولیر دو دهوک یک یعنی هول دانا هرما کردستانی حرتم هیه دوی دما داویده یعنی گلک سیگنال دان و تشتکی گلکی بالکیش بو سردانا کک مسرور برزانی بو ترکیا يعني بيجومان بلكيش بو برجواندين هرما كردستاني بي لبلي كي شاعر رو سوري وابونا كردال سوري وبيشروجا سوري هاتي غنغ شكرن دوي جوينه ده هر وكي ديجي ايرو وبهيست نونري كك مسعود برزاني نابي دكتور حميد دربندي هات قامشلو بكك مظلوم عبد جيرونشت وهر وكي ديجي بانا كسي جيرونشت وبراستي يعني من جدرن تايبت مبهيز جو باش بون ونرينا خدا دكتور دربندي جو بيشروجه ببن يك شان ويك هلوس ببن يك هلوستا كردي دقال جوانا البر هوالي ما صديق شرنخي دبي نقيا انجامي دقال مسلوم عبد دي نانا كك صديق يعني وجوز بيجم جي درك راستقينا دبيجن وبيشروجه ببن يك هلوس فقط چون شامه و بیک شان بن هر وکی دیجی که میرزا یعنی پیشروج پلانک هیه نیچیروان برزانی سروک نیچیروان برزانی و هر شامه و بشرع جیرونه و بگر بزیبره هرما کردستان روجاوا و الورجی به هر وکی ریبریا خسر رونه و به انا کسر جیرونه دیمک تفگرک سیاسی حرتم هی و هر وکی دیجی ام دزانین حکومت هرما کردستان هر دم به امریکانره و به فرانسیاره گنگشا دیکن حرتم جي دبيجن دبي اگر سوريا بيشروج باشه ببه دبي ما في كردين روجاوا مسوگر ببه بي گمان دلي وال سرميه لي بلي دبي يعني وقت سياست جي وقت سياست انا كسيجي خو هنكي بگهره و ريبابريا خسر جي خو بگهره رنگه كي مستر دا گو بگين هف تشتن هف بش كار بكن سر تشتن هف بش جبوب كيماني بيك انينا ما فين كردا لروجاواي كردستان زبكن بس ولوش تبنيك سر مثلا بكاتين سوري
يعني يرو من فيديو جديد علوي رابون سرخوا دبيجي ما ام لقل شورشا سوري بون امنا حمي هوال بندن ريجيما سوري بون بس ام دبينين يرو افدس حلادارية هاي تعديل مدكة كشي مدربينه كشتنا دكة هجر هاتو بردوام كر امي دستي خبابيجن دولتين زلهيز انجا مي باراستنك ناف نتوي بخوازن جبو علويين هبي هي لسوريا ديمك ترس هيش حمي اليافي جو اف دسراداريا كاتي نلقر خيال وخمن ملت سوري به انجي قال سوري به هجا براسي نولو به ويتمنى قال لك كرد به ليه بلي ام يعني يا هري جرينج جمره مثلا ما كرداي قالك ام وكرد ام ايرو رخو بتشسبين وقو هبالك يقول افسيه روج وحطانا جي ما يكهل وسط نداي بهفره براسي جيم خابني قالك بلسترين وقت شاندك ام كيماني دست نشان بكن جي همي بارتيان جي كسن سر بخوجي انسان هنن اكاديمي هنن سياسة مدار هنن كارن تيكا بالناف وادي يعني شاندك اگر ام بيجن 14 حبن بلا سياسة مدار هبن بلا كسن سر بخوا انسان هنا قال لك خبات كم دوار سياسي دي المال خور مشتين نا بارتيزانن او كارن دو كارن وابكار بينن جبر قال لك هزرن قنجي باش جبونه توا كرد لجنبا كسهيه دي هم واجد يخنا فده بله قال لك سپاس ام زانه کو هریمت کردستان ج 2014 وردا لوی شهر حت پیمان هاتم شکرنا برا انا كسو وربريا خسر لهر شارجي لي خدي درنكتا وانا هاتخ يعني نكتا او كي خو ايش كي جا ليفات ببرابه لي نكو هريما كردستان تاني حمي كردستان خوازه و داخواز دکه چه پیشیا جولانی داجی و پشت جولان هاتنا جولانی جی حمي سیاستمدارên Kurdistanê bi seranserê Kurdistanê daxwaz dikin ku her du alî li hev bikin ya jî Kurd li hev bikin enekese û rêveberiya xweser û her rêxistinên dervayê wana li hev bikin bi yek helwestekî ku bikarbin doza xwe bi ser ve bixin ku biçin bikarbin bi hevra rûnin bi hevra bazarî bikin û dibêjin jî ku اگر وسا نبه امه تب هفراون داکن اواجی خطریکی مزنه جبویوی هم هلوست هرما کردستانی که دیاره ام تب دزانه که جنابت ماموستا الباقی جی بحث کرد برپرس برز مسعود برزان عبدالحمید دربندی که ایرو چیه به مظلوم عبدی را رونشتیه پاشه ده انا کسی را اجم او کی چوابیه ام هی نزانن لی ام دزانن که جبویوی چیه ام دزانن که مسرور برزانی برادای نچو ترکیه به اردوغان و به قرب دخوازه ترکیه بجی بسری خواه وسا چونکی وسا او کنبو و هر وقت جنابت بحث کرد و برز نچیروان برزانی سروکی هریما کردستانی دبچه شامه و او جیب د بیان خدا از زانم که گوته بود چپ که سر وانا حاضرن آمادن که وانا پیک بینن لی اوه حمید دمینه لسر ریخستن و پارتین می روژاوای کردستانه برپرسن روژاوای کردستانه یعنی هر کس لپشتوانه لگل هرما کردستانه جی انویا جی و ها درباز بکن درباز خالاقای دنیب بن لا والله بري قد درباسي خالي بذكك اگر تشتكي تنتنا باب هوالي مفرات دريعي تشتكي بالكيش دبيجي يقولوا حكومتها شرع حكومتك يعني براستي مراوغتك يعني يقولوا فنفوت هذيك تشتكي راس ما بيجي لبلي او تشتكي بالا ويدك شينك بالا كفرات دكشينه اب دولتين الشرقيه وغربيه جو تشاوا تين حمي خير سلاب عليه دكن وسردانا ويدكن وبشتفانيا ويدكن دي بالا اكيد كشينه وقول بيجن رنجي برسي دي خويا كرم تشمع مساله شي دبه سكارم بس تشتكي شكاك فرات بيجن يعني او تشندي دولتين هاتن ورجي هميجي بناف كرنين جو كرد في ما في وهبه ابجي باشي جالي كي في جالي جبو مجي باشه
وقتا وزير الدربه يا الماني واحد بيجي وزير الدربه يا فرنسي واحد بيجي امريكان واحد بيجي دبي هاجر تشتك ببيت هولندا وساد بيجي ايطاليا وساد بيجي هولندا اسرائيل واحد بيجي بله باش يعني براسي بلا سردان شي ببين او بخجي ايرورو وقو بيجن ترازو دكن چندی اف گروپا ها یاد سلدار وکرنن دوی جهیدی چندی و کار بکن باش کار بکن باش خراب کار بکن بگو من نرینک منی جدا هی يعني دما کو امریکا دست خوکشانج افغانستان خوست روسيا بي بترسينه از باورم ايرورو بلكي نرینک دي هي انه اف اسلامي راديكال اللي حميد جهاني بلام درفتي بدن وام قال لك جوان نترسن بلكي كارب خبقهرن بلكي كاربن تشتكي باش بكن يعني كارن رينك اوروبيا وغربيه يعني انجي امريكان الواهبه انه بلا افكاسيه هابن ام چندي نفسها وادريجي وكارن دسلاداريه كل دولتك بكن الحريمه كيتاني وقت لبي يعني كاربن رين وهاجي هبن وادبن اختباري ده يعني حكومتها دسلاداري بلي لدبه ام جدينا او كيجي جديرنا كن او ايطاليا جديرنا كن كدروش سيروش بري لوي جدينا كيبو كو حمي ولاتن اوروبا لويبون دازي تركيا نكربون او اواجي او كي دده مرفا يعني تشبينيه كي دده مرفا كو جبر كو تركيا دستي ودناف دستي جولاني دايا وانا نخستنا تركيا بخنا ناوي دخوازن پیشیا کو کنفرانسا کو جولانی بحث کرد ناف سوریه دا بجبه و بریارا دستوری و نظام کشتی و سبده خوازن اوانا بخوا پیشی او دولتانا تفبن هم فکر دواره سوریه دا و ریا کی داین پیشیاوان و بران ری تسلیم بیجن گره هم ویا بکن و دوی داجی ام باور بکن و ام هیوی بکن که مافی کرده تیدا پاراستیه نه بگو من بله اگر تشتکی دن میوانه ما نبیجن دوی مجاری ده ام در باز ده کاری هر خاله خوی اسیا تمام هرچند ام ده همی خاله خود هنکی تشتت باست کن لدیسا جی ام دیسا بزورنا خاله انجام جوینا ده نابرا سر کردن انا کسه و سرو برزانی ما باست کربو لدیسا جی ام ایکو میوانه ما چه آگاداریه وان لسروی مجاری هیه اگر بکاربن برای کرم کن قركك مصطفى او هناك نشين هذا الجميع بله سپاس خدای او جبینا شاندا انا کسب سروک مسعود برزانی را البته چه بو هلگوری ویل جمعتننا ل وک امزانون بره اونهاجی البته سروک برزانی وک به گارانتورا جامیر چه شیرات الجمعی هنا جاميره کی ام چه بیجن يعني مثلا پسنیوی بدن دیار او خمخاره قال کرده يعني الحمو پارچان و چشتی کل دستوان در کون دکن و ای کرده می سوری بر کرده سوری جی قال وقت آلیکاری آوان کرد هین شورش برزانی دا برزانی نمر دبی ون ام خوازن هلوستا وای یک بی و چیز دست مدر که بی ام مجوره بکن ام پشتاوانه ام نه چیزی که هنده ون دبین یا و شانده که دشینن مثلا مسرور برزانی چو ترکی سدی صد یک مجاران سوری بو و روشا گله کردو او ناس و دوست وانا پرن وانا جامعنا وقت ولاتك دولتك داینو استاندر وان هنه دوست وانا پرن به امریکا را فرانسیا را بگیارا ددن و دستینن او وان آگاهدار دکن و جوان دخوازن پشتگیریا گله کردستان سوریه بکن يعني او ناكن يعني خرا ناقرن واتشتنا او دكن ويجا باتشتي مثلا هاتنا حميد دربندي
قامش رو تشتكي ني هلبت وأوك آليكاريا كني وجوارا ما كردارا كردي ما سوري ديار دكن أم هنا أم بشتوانا دبي وان تشتكي بكن يعني دبي تشتكي به هيفيا ما هيك براستي تشتكي به أمجي هلبت أم خاصن أمجي نديدا بحبدقين أم و بانده بانكي تشتكي به هلوستك شيء به براستي بتنه تجارة أو نابه وقت به مسألة عسكري أو هنا وانا جوينة قد شاكرن بالشرع أو رايجر أو دركتي نظام خويا تشنا السر هفدنا كرنا لي وقت كرد وقت دوزا كردي ما في كردان پیش روجا سوريا پیش روج ودستوريا دا او تشنا قال لك جرينجنو مهم يعني إيرو أو فرسانداك وش دس مهره وقت ما قوتي حمو زاننجي وكاريساك بي يعني نظام سلساليدن او فرساندك واني دس مكوي نديارة لهالوست يك وهالوسط هريما كردستاني يعني بتشز دستوان درت كباب آلي بخوازن آبوري جي دكن و هري وقت بي مهم او سياسي و دبلوماسي قالك بشجريا مالكنو ودكن جي يعني سپاس گلکی سپاس برای دکتر کامران تو آگاهی کی جناب تدبیری دهیه نه نخوازم تخمین رو دنکم به فلانی گره کانا گوته با و الانی هانا گوته با نه از نکه مصطفى و نه یک جبه هم دوی جواته دا نبش دار بون و از حیق نادم خواجی ببیم دوی جواته دا چی بیه لی به گمان و هاتنه که دکتر حمید دربندی یک جوه عجب نابا و که دیجی انا خواهد تشکی بیه بله بله از دبیجمش بر از اندام انا کسیمه و حوال وقت به آگاداری هلگوری جمعتنه لتشتی که هاتی گوتن ام ون بیک بن وقت هر تمجي قوتي يعني سروق برزاني ام بشتاوانه مسألة أوى يعني أو وقت تشتي هري قرينجش مرة يعني بله او قوتنا دم بیای کردی دا هاتبون نویساندن های مجده هي بله برز ما متعلق بله يعني براستيجي انجام ايرو وقو مقود دياره هاتنا سردانا كك دربندي هر وكي چونا كك مسرور وهاتنا كك نشيروان برزاني بيقومان قوقلك شيرجي المكرن يعني جماعتنا كسوا قوت فرصتك يعني زيرينية قو فرصتك دس خو در برندن دما هستيار وبراستيجي ايرو 100 سال ام دبن دستي واحد شهر دولت عدنين اگر ما درفتا زيرين مجلس خبر كاربن 100 سال ديجي دبن دستي عربا دبن بري انا من حرتم يعني دناف جوات سياسيه تايبتي انا كسيد بيجن يعني وقتها وليد جنبلات درج بو درزيه خو بباريزه تركتين بو تركمان هندري سوري بباريزن علوية تركيا باند كنج بو علوية لهندري سوريا بباريزن شو ما هم كرجي جبا قرك بيشتك مجي هبه وبيشتا مبراسي رو ام بري خددن هريما كردستاني وكك مسعود برزانية وحردو بريز مسرور ونشيروان وبراسي جاميرا با تقصير ماكن يعني هالوسط قلكي باش دا ومي بيدارن اجا خلكي مل هندري وجاواي كردستاني القروي هالوسط وابد تشتك دي هي خوش كافاتنا برسك كده دبي گوشترن نافخويي لهندري سوري چه به هگب سالداريا كاتي نبرنگكي باش كار بك حوالكي مدك ما مستحواس محمود ديفيد قرين دبينا بلكي شر نافخويي چه نبه بلكي شر نورو بچوك چه ببن اسكارم تشنا بيجم كك ميرزاد في درباري دج بو همي تماشاوار نيجا يعني رو وقتا جي درزيات خوازن دبيورن شكي خو سلاحي خو تسليمي ممكن وامي بيشروجي امي كاربن گفتگوی بور بکن دبینا گفتگوی مربک ما في ممسو قربت باشرم سلاحي خو ددنوا يعني جهه نباوريه ديمك نباوري ببي حكومتها كاتيدي هي هر وكي دي علوي وقوميرو قوت علوي دركتن دبيجين هقر امنين باراستن برنگكي خوشك وديار امي دسي خبابجن دولة زلهيز عن دولة نافنتوي ان باراستنا نافنتويش خوردو خوازن وقت بكاتي قصدي يعني انجي هسدي انجي حزب ديمقراطي سوري حتى
مثلا سلاح او براستيجي هجر سلاح خو تسليمي في حكومتي بكن بشرط ومرج ويقول لك تعدي بخل يعني قال لك انسان زانبه يعني وقتها حتى ما في تدست بخت نكار بسلاح خو دس برده وسلاح تشتكي قال لك جرينجه وسلاحي هسده جبو ما كرداجي هيزك قال لك خورته ارينا بنابي كردايه بنابي هريما روجاوي فراته ليبلي دي ساجي بنابي كردا د مديا جهاني دي ودمديا عربه دي بنابي سلاحي كرداي هيزي كردين يعني قالك مثلا جي يكبر بالشعب السيني حتى في الله الجمة مسيحية الجمة يرو قال لك بترسن جبيدة سلاداريا كاتيدي جو هجر بفيرنجي بردوان بك بفيرنجي اسلام راديكال بردوان بك قال لك بترسن ويتعداك مزن واببن لقل جو هاتن باراستن انجي تين باراستن جي حكومتها فاتيكان ايطاليا انجي حمي دولة اوروبية وامريكي ليبلي بترسن يعني كارن تعدل في لها بكن ومديد شاوى دار صرصاري باجاري وخستبون عقل في ذكرون بلك بله گلک سپاس ام درباز بن خاله خواهی دنه اگر بینن وی داره بله هرچند لبر دبیجه دوی دیمنا نو ده روشا عفرینه و پیش روژا وی براستی از خمگین دبم که دوان دانوستاندنان دا حتی انها کسی که بسا وکتری اشکره که بحثا عفرینه بکه که عفرین پرچکی کردستانه و دوی چارەسەری دا عفرین جی جارکی ببه وک هرمکی کردستانه و وسا بمینه حتی انها که او طرفین که دبیجه نه جهردو آلیا واجی یا جهمی اکن سیاست مدارن کنها دوزا روجاوای کردستان اتکن از بخوانا بیسم از برش دکتر کامران بپرسم ازبر که هم عفرینیه و هم جی زیدتر های ویجوی هیه و بخواجی هیشیاره که سیاست روجاوای کردستان جی باشتر جمع باشتر شوپینه دوی واردم کربه جمعرات شتکی دنگی خوبک دکتر کامران پشتی هشته چله و روخانه رژیم الاسد روش لسرانسری سوریه هاتا گواردن بله عفرینی به تشکی حسدار نبینه روشان عفرینی هر اوه چتاین تروریست ناندوز ابسر ائتلاف دا ایکو فرمانه خواش دولتا ترکیه داگه کردسکین هنجی بردوامن ده تاوان خوادا عفرین وقت مگوتی برای سدی نود هفت نود هشت حلقه خواه کرد بود یعنی هریمه که کم وقت ویل کردستان دواره نژادی دا پاقش هبون یعنی ایرو بلکی سدی 23 کرد مابن یا نمابن ایدن عربن و هن ترکمانن خلقه دواره دن هاتن ور هاورده بونه هنو هنک ودگرن مارد خواه پشتی وان هیزن تروریست ایکو بسر ائتلاف و دولتات ترکیه و دین که اف خلقا ودگرن ایدی زحمتی دینانا پیشه وان که اونا وگرن خلقه مای کرد ایکو ودگره عفرین نمازجی پشتی که او هزنه تروریست ترفعت و منطقه شعباء نافله دکن برن پر کرده مای عفرینین ور بجیوار ببون روین هنک نخواستن هرن رقه یا طبقه یعنی هرما جزیره و گرین مال حیان هاجی پرانی وان مالد وان ندانیه یعنی لجم مروه خارا دزن مالد وان ندانیه جبر ویجی روشا سوریه راست هاد گوارتن لحرما عفرین تشتک جوه گوارتنه ندی تنه تلویزیون ده بینه که رژیما اسداتی رو خواندن یعنی هسته تشتکی نبینه تشته تک و تن خلق به هستدار بیا و ریک نهاش عفرین حیاب حلبه وکریه دکانی هرید ده هرمي ادلب داك اوجي بداس حتى شدا هي التحرير الشام ده دوره دكان هان حلب وفاقن بري اوريك واجي قطبو نها اوريك فاكريا لوكيدن سيستم كوري ودار هر وك بريا يادن اكو جوي زحمتر جوي استمي زحمتر كو حيان هاجي هزيد كردي بحر دو آليه خوا يعني عفرين لجموان پش گه خستيه باي کسی نخما عفرینه یعنی حیانی نهاجی کس چهره نابه یعنی که هن پارتین کردی هفته جروی دارین وقت ما گوتی
لسر روجلاتی فرید دندکن عفرین لهری روج آواه یعنی کس چراعی فی ناره جخوا برجی مدگو از دیسا جی دبیم یعنی هزک هبو کبو صدم عفرین کت و روشه او جی هزا کناف الخاکری دارا ذاتیه او اکتورا کی گرین بگو عفرین کت و روشه و آلیه دجی مخابل نه ده و نه ایرو تدبی قای عفرین نه بشک کردستانه و ناوه داگرکریه و تشته کل عفرین دبی نینه سر زمانه جی اگر تینه جی دبی هن ری خستنین لشکری وساده کن هنک معنی خواه پرک جی هنه نوسانه چندین ری خستنین هنه لعیفین چک هلگرتنه و بسر ائتلاف و دولتات ترکیده هموش هف خراب ترین همو یکی باشتر تنه جبر ویجی وقتی هم دبیجن هنک ری خستن هنه معنی خواه ام راستی نابیجن از هیویدارم ایرو بری سبا وقت مدست پیکا گوتنا خواهد جی گوتی دوزا ما دوزا که نکویه ام خلق کن لسر عرضه خانه کو بشکیش کردستانه ناوی و عرضه روش آوای کردستانه جدیری که در باز دکه ورا قامشلو ورا عامده ورا دربیسیه سریکانی گری سپی کوبانه دگنده بابه و جرابلو سیوهن گنده عزاز در باز حیات دگینی عفین اف روش آوای کردستانه چینا و پارتیک ببه از پارتی کردی روش آوای کردستانه ما و حرم که پیشی حرم که بگره دوزا ما یک ملتیه یک خاکیه دوی جدیری که دا بگره حتی نعیفین کیمی وی از دبینم ام خیانتی کردیتی و آرمانج پارتی انخواره و آرمانج بنگهین و یکم پارتیا کردی لسوری هاتی دامزرانند 1957 وش 7 اندامین وی ای دامزرینر 4 جهر ما عفرین اگر ایرو عفرین و سریکانی و گره سپی نه سر نشانا خبات ما یا نتایبه باوری من ام ندل سوزن به آرمانجن و پارتیه و 1957 درام مزراد سپاس گلک سپاس برای دکتر مصطفی از دم با جنابته از پرسه با آواکی دم کم گلو چما ریخستنین ما پارتیین ما یاجی کنها دعوة فدراليزم دعوة خد مختاريات ياجي ديفيجن دناب او كده هم حمي وقت بعثة لهفكرني بعثة باوكي إدارة نورا دبا ياجي سيستمك نورا دبا بعثة عفريني تنر ناف قوتني واندا ياجي هي جهبت جنابتك كاتشد بجزيرة سپاس هلبت أنا كذا أنا كسي يعني هلبت وقت أم سر ببيجن أف حد عالي كي سبب وكي تشيبو أو ديارش حمو كثيرة أنا كسي وقت كارو خبات خدا و كارو خبات كل ولات وقت به للدرجة أم دكن عفرين هرتم ت لسرته قوتن سرته أخافتن عفرين وقت به پارچاکی کردستان پارچاکی وقت به گرینگ ج کردستان سوریه او بشکه یعنی او كنا بيجنونه قلتنو او كن مساله ائتلاف ايجار انا كسي وقت پارچاک ائتلاف انا كسي کارکی سیاسی که انا كسي کارکی وقت به آشتیانه که عسکر متن او ما با گروپان اورتن هلبت رفنا قال لك المدن من انكس حيالي نهاد دبي اف توانين كل ايفيد دبي هنري خستن دكن هنري خستن يعني معناه خبرني خستن هنا استمي ناكن از فيد بيجن مرسلي في بدا نا تشكيدن بريز دكتور كاميرا ما برسيف فهم كريا كان بليرنكا ما دكتور لا مجي فهم كري وقت ورخنيكو اوتين ام مسئله والله داگرکریا ترکیه و اگر فایده لدوزا کردی لسوریه بکه و لعفرینه بکه خود و زودا بگوتانات تشنن دیپلوماسیه نه تشنن وقتی داغستان لی حواله مد ائتلاف را بروش مسئله و توانه کو چید بنو خرابیه کو چید بنو لحمیان و قال لك جارا و داوی هلبت وگیان بهستو کار انا کسی وقت به و کشاندن وقت به جمع دادن کار خاص با توانی کو چیز بن عفرین یعنی عفرین
تم خالص سرکه د کاروبار انا کسی ده وقت مقوت يعني انا كسي لشكر خلنا اوك عسكري اوك هرن وقت بشري وام بكن جاب رنگي دبلوماسي هبونا مجي وقت به حواله مد ناب ائتلاف ذا لتركي او تشاناجي تم دهاتنا قوتن يعني ايرو مثلا ل برجهين وقتاكو هل اونا قال لك زحمه العفرينيه قهرتنا كديموغرافي تشكرنا او امجي هل دجي وانا محاوله كرت او تشانات شينا بن خوجهي انا كسيل ودري هون خلقوا عالم وقبل روش جيانا خاطر خاطر جبوي كاري بكن ونزانن ايروجي نا بشتي واغهرتني كوتشيبو والنظام هلوشيه الباركم حفت خوجهي انا خلقوا عالم بروش افكار كي جامير هنا بروش افكار كنجبوي او كسيكو الشهبه او جيدا وقرنا عفرينيه ياردميه وان بكن كارك زحمته كاركي وقت بي انها صانيه يعني وتشيبل دوير او شيدا خلقوا عالم هل بترسى ل بروسا جامير هنا كاردكن مثلا وكسي هل عربي هاورده وقت بجوان مالك وكتيك در خنوان خلقوا عالم وقاعد مالو خو مارا سر وقت مالو ملكه يعني كار دبي خلقوا عالم نابينه ولا تسه دست مدركبه او بروشف كار دبي هم سياسي هم دبلوماسي دري منظمات را دري دوسو حواله مره مثلا وقت كردان ري اوروبيا را جبوي فشار سروا وای گروپ تندرو وای کرن منها مقوت او ورخصتني ما او حوال كاردكن بروشه ل وقت زحمتيات بين البته علي كاري ويارتمي جيبان گرگه لملت وقاده قال لك عائلات وقاده وقت او هجمارة او الجمتنا اللي بالسلام حزارة مالبات وقاريان ام هيويت كن وقار جد ام دي وقت بالسر بخبتنو ويارتمي بكن جبويكو ملت ما ايرو ملت ما عفرين وقار جواري خوا حضرتنا انا مالبات بله تشتنا تقول چه؟ قلت دبي 100,000 مالبات وقارين عفرين بحزارة بالسودان بحزارة وقاريان النابين 100,000 بالسودان بحزارة خلق وقاريانه وام هيبيت كن وقارين عند وقت بي ياردمي بكن آلي كار بن خلقوا عالم وقاره شنو وارقة هلبت وقت مقود زحمتي وهناك او عربي تندرو كتنا مالي وانا او جي دبي او بكن يعني دبي ام بردوان بكن او كسانا وقت بي جور در كبرو هناك وقارن اجي بشتكو رژیم اسد هلوشیا هناك عرب او جوان دارا وقارنا جوار خو او جي وقت بي حسان کاریا که زحمت و کارکی دور و دریجه هم هیوید کرد و باشتر و باشتر بی بله هر چند تماشاوانی مرد پرسن هر وها عینی پرس سری مدازی هدو که پرسن ما اطلاف مایه که هیجی انا کسی خود بجم دینه یا جی خود هیجی تیدا بهیله يعني بشت روخينا بشر ائتلاف شي الروخ يا ائتلاف شي او كي مخالفتك وين ما يريد اجا انها انا كسه خو بجم دينا يا جي تدا تشاو في هي اره راست او سر برد بجمي يعني بري كو رژیم هلوشه او مثلا هبو ايرو جمرج ما انا كثيرا نقول لك وقت بي جرينجا او يعني ائتلاف هيت نجمرنا ام وقت انا كسي كار خود كن كار خبط خو جبوي پیش روزا ملت كردو پیش روزا سوريا او نا ايدي نت برسيا بله گلک سپاس جواتا ان کسی چه بو پشتی روخانا اسد داخیانی درکد داخیانی دا ان کسی ده بیجه هیجی جیمه ده ناف رکبریه ده ناف اتلافه ده اف داخیانا جواتا امان عام ان کسی پشتی روخانا اسد و با مستعد الباقی جی اکید جمع باشتر زانه بله ام نبین جمع رو اتلاف نمه
يعني هالوسته از دري خستن كده هم هالوسته وتشبه ازي برفدريا وب اني مني هالمشتي بو ازي برفدريا وبك بله بله راستي دفي ورا قلت قال لك سباس دكتور از كامران کارب لا راستا سنة بوبر بس دوغوت انا براستا ام دبيجن ما بلجي قوتي يعني تشتكو ما ائتلاف قوري ورخنا وتشتكو هاتنا قوتن وهلبت او هنا كان the media او هذا بس رحنا وخاينتي واخانتي واول ما اذكر لا انا كسي ذكر لا ائتلاف اذا تشتكو انا كسي او عربي هلبت شوفيني او تجاره نافي كردان ناخذ ببيسن او تشنا باش كرن ام نابن وقت تشنا مزن كرن لتشنا ركفتنا جيشنا كوكو ملتكي هي نافي ملتكي كرد البدره ما في وقت او اخوانا بيش روجلا اگر دستلات رياك تشيبه اگر اوبن او هنا قدم من دبي ما في كردان دستوري ندا ورنا بجاردن بله قال لك سباس ما مستعال باقي دبي مجاردات تشتكي كوبيجي كرمته سپاس بری ویزی سر مسئله تلافی و دکتور کامیران آنی زمان براستی جی زانه او حجت کوای سیاسی هی انا کسی دبیجی اریر رو تلاف شهف کت هلوشیه وزارتا ترکیا بیرو و گرتن لی بلی دمینن او کسین گود تلاف دکار دکرن انسان سیاست مدارن حوالن کاری به روژا کج روژا یک جوا دو جوا ببن برپرز ده سوریا ده اگر جانا بخلص علاقتها مجهب نما ودم يعني او هبال بوجي قد نعم بلا وك هوال دمينين يعني كارن يرو رؤيات بقلب امريكا ديسا ائتلاف ورينه هون دجديف الشرع دكرم كن دولة بريفا ببن يعني وك احتياط مثلا كدكتور كاميران يعني او دخنبر شعبي خدي يعني بلا هوال بمينين او نما بنابي ائتلاف يشتغلن او وكنا كسير يشتغلن وحميد زانن يعني كواليشون ائتلاف خلاص برابطي بوشو قضيه بل او مروفي مهن هنن حتى الشرع بخد بيجي دبي ائتلاف ناخنا بخد بل او كسي قد ائتلاف دكار ذكرن وقت سياسه مدار بلا كرمكن علي كارياما بكن بدولتي افا بكن از بقر معفرين كك ميرزا شار خالي مهنن يعني دما جو شرع برسين د فيديو كله كرده طبعا مسلاك فرميبو مسلاك كله تايبت بو جي برسين درباري عفرينه قونا عفرين قرق بقرج خلكي ويره وخلكي وي او ديموغرافيا سكانية قو تشيبو دبي خلكي حميلي بقرج يعني براسيجي او فيديو كرد دل شازة يعني دل ما رح حدكر يعني دل خوشية كدا ملتي كرد انه باي اف شرع قد بيشروجي جي بمين السد صلاة دار واف سوز دا يعني ولو سوزك بدفكيبو وكي دجي اف دسراداريا كاتي چون عفرينه خواستن ويج تاخن بن دستي خوده لتشتي بالكيش واليه جو ايرو العفرينه قبول نكر جو اف هرم دستي مدبه ديسا ندا يعني كان دي في والديه واهنا شوا واليه كي خديو بكش بو تماشوان زانبن يعني بله واليه ترك يقول عفرينه دسراداره نه او دسراداري نقص دسته دسراداريا كاتي رويا قول شاميه جماعه احمد الشرع يعني تشتكي بالكيش كك ميرزا ديمك بلانك تركيا هي يعني مخابن اسكارم فيجي بيجي ما بيش روجي بفيرنجي بردوان بك وهريما عفرينه بيش روجه هريما عفرينه ببوك لواء اسكندروني تماما وهمي بب تركيا وببي يك دولتك داغير كر يا عفرينه جي كردستاني وقتين تاخذ بب تكا جغرافيا تركيا ده ليه بلي تشتك دي هي هجر بلانك دي سري امريكانر ده هبه دي سري دولتين زلهيز انه بيش روجي دي روجافاي كردستاني درست بكن براستي ويدميش تركي بستين عفرينه وعين وي جغرافيا هريما كردستانا روجافا يقول سرانسري باكوري سوريا هي بحبيب كين هاد يدوبي يك دولة روجافاي كردستاني هجر اف بلان دهندره دمجيه امريكا ده ان دولة أوروبية أن روجافاي هبه بله جبو كردا يا جرنج أوا كو بارتي وريخسن سياسة مداري ما كلوي أنها للصحينة أوانا تشد خوازن أوانا تشد خواز كن لسر عفريني جبا عفريني
جبو ما یا گرنگ اوه یعنی سبب دسبه کچون به جولانی راجی و یا جی به امریکا راجی رونشتن که گوتن سینور کردستان سینور روجاوای کردستان عفرین و پیوا حتی جزیره و حتی نزانم که او چاق جبو ما دلخوشیه کی و او که هیویه کی هی اگر نه ولا خلق نه جولانی سبب دسبه که او تکره جولانی جوان راجی دیله و تکره امریکا جی یا جی اویدنا جی تمام به جامال هف بکن برای جوان ربنه اگر هم کرد سیاست مدار ما کرد به داخوازه کی وسط در نکرنه توش از کارم سر به کانال بیجم و از خودیه گوتنا خومم اگر تفکر سیاسی کردی چو گنگشه کرن بده ده سالداریا نو اگر اب بمین سر حکم و بحث عفرینی نکرن اف خیانت هری مزن دیروکا تفکر سیاسی کردی سوری بده بله هرما کردستان یا روجاوای کردستان او هرچی پرچمنن یعنی هرچی پرچمه گو گریدای نبروا گنده هرما جزیره هرما کوبانی هرما عفرینه اگر او نبیجن عفرین تنه او جبو خاطر ترکیه ان جبو خاطر سیاست دی او خیانتك يا هري مزند تفكر سياسي ده هر وها او جين برنامج کی میں دنے دم باس کرو او جين کو حافظ اسد اج کردا والا کرو عربا خستبونا وان گندا هر وها دعوه وان جي اگر لكن او جي بيسوسان من عقلين بله يعني انا ابو ببر او تشتانا وقت بي ديار واتشتانا تجارش خبير نبن نعفرين نجي او حزام العربي او كمبرا كوتشيكري وهلبتنا سريكواني وجريسبي او واتشتانا جد نافروك انا او يعني كاك عبد الباقي مثلا خيانته او خيانته وقت بي اول جمعتنا كسنا درسنا وكسنا او دكتور مصطفى بوتي وتماشافان شاج مفهم نكن هجري رو تمثيل ملتي خدكم وك نونري تفجر سياسي كردي وزارم صار ماسي بس بحثا دو هريمي كردستاني بكن كوباني وجزيره وبحثا عفرين نكم افخيانه جمع ازفيد بيج انا اجي بيجم بابا فكره تجاره ناتي نسري من وناتي سري كسيه عفرين هارتاكي وقت بي سركج او كردستان السوري بله بيجومان بس كار طرفك بيجنا ولا يمن تشتي بس روجافاي فراتي تخوضن عيشه مج عفريني نما خلاص عيشه مجوانتنا او كس وقت بي حركه صار لي ازوك انضامك انا كسي ادبي عفرين وبريديان عفرين بله اموارن خالا خواه داویه خالا ما داویه اگر بله دکارن یکیتیا کردن روجاوا ده مگوتیه ام دیشتن کرد یعنی اوا پیشیا مهکی مهونی وکی بره پیشیا جولانی ام بدجم چولانی برای هرکس بزن بحثا کیتکن پیشیاوی دا البته هبدیتن هبون دانستاندن هبون نخوشی هبون تبلی هبی هبون زن چه هبون اوانا هر هبون ایرو کم بونه پشتوی ایجا گلکی ریخستنی ما انکسه و ریوبریا خواسته پیانکه اوانا گلک جرا هبدیتنا چکرن و هر وها پارتین کوچ در وایوان هر دو آلیانه اوانا جلگل جبو یکیتی جبو هفکاری جبو کو ببن یکتن گلک جرا هات نباهر و هر وها ایرو کو ام بهیش برپرس بارگاه رزار مسعود برزانی جهر وی مبستی چو به مظلوم عبدی راه بیتن چکر و هر وها دیویژن به انا کسی راجی جبوی او کی هبیتن چکریه ات خازم بزنم که ام حتی انها گیشتنه که ام نزیک بونه دور بونه لکیجا خالی ملحب نکریه کیجا خال مایه سبب چیه اگر بکاربن میوان ما برز دکتر کامران اگه حیات جایه ام پیشیشته پرته اگر نازم چون با برز دکتر مصطفی جبر که اوانا درک دنا بیدانه برا او بیجم پاشیم باخ کیفاته بلو بیجه دکتر مصطفی ایتا جنزیک با جبر کو پیوندیتا نزیک به انا کسیرا ام حتی ها گیش نکن اب خوده کار دبه یعنی کار زورا دبه نه مسئله
هلوست و شاندك یک وقت به بناوی کردی سوری چه آلی انا کسی دا و پانکی و پارتین جدر وایوان هر دیان لسر کار دبیه مسئله نها زو عجله و ایرو سبا دوه مسئله سیاست و دیپلماسی او عجله نه او دوست هری باشه یعنی هلبت دبیت شیوه دبیت ام بهبدگین وقت به هلوسته که به وقت مجاره هری مهم ام چه خوازن ایروز اما چه بخوازن وقتی ام هرنا هلبت بریگی دبی شاندک چیوه هلوسته چیوه و ترا اما جوان چه بخوازن ایما دیاره ایما فدرالی ام دخوازن هجار مری وقت به تشتی هری بلند و خواسته که وقت به هری بلند و داینوستاندن چه بیجر و او ببه یعنی مجبورن وقتی گفتگو کردن دبی تشنه مری او وقت به دا کردن او ایقا دا کردن لی مثلا ایما کردان ما گوتی یعنی ام تازن او جی پانکه او هلوست اوان حتی ایرو ندیاره مخابنیان او یکتیا گلاند خوازنه و يعني اللي هجر فشار هنا الحد آلية جي هلبت وقت ما قلت باشور وسروق برزاني او دكي دبي ون بيك شاندك يعني دبي هرم بيك شاندك نرن وقال لك زحمت بي ام والتشتيكو ام دخوازن وقت بجملتي وقرا ام بيك بينن يعني هجر ام الهيفينا وهيفي دارن كنتشنا تشيبن امريكي وقت ما امزانن امريكي لمنطقه فرنسي دخوازن او جي هلوستكي هلوت تشنا تشتي هري مهم هري جرين ام تشل خوازن ام و مساله يعني وقت ما قلت آمد دياره او طرفي دن هجر ام الهيفيه وانا او جي وقت به و مساله گفتگو بكن و ورنا وقت به هوله و ام بهفضل و مساله تشنا هلگوری هنا و تشتي هوركو او دبي ام سر هفد بكن بريكو ام هرن لي او جي ديارة وقت بيجرجة ومثلا وشاندا او شاندر سروک برزانی هلبت اوجی لورا اكيد جبوي كاركي يعني جبوي فشارك جبوي شيرتنا جبوي اوجي بنركام مسألة جشتي كوي دبي وقت كرد هالواسطة خبيكن او بيضتنا يعني الريج دست ما تنا خنجوي يعني دبي هالواسطة ما يكبي وهالبس دبي امسر قصتك خوجي لهذا بكن يعني بيوان اوجي نامش ام هذا وبيكو هالواسطة ما ونريني ما وكهبن اوجي مسألة هلبت مسألة زيادة تر او دكي يعني شد بيجن تعقيد دكي يعني ام هي كن نيزك ام بهبدگين وهالواسطة خو وتنجي خبيك بله جلکی سپاس برز دکتر کامران لبات دوی واردات چه هنه یعنی از باور دکم که جنابت جنیزیک و گوهیت لسر وان تشتایا البت شیروبت جی لسر هنه تبنیت جی هنه که جنابت چه بله زونی ام کرد بیجن اگر دلی شویم بخوازه کنه جنیری تلمه چیکه یعنی این نیره بدوشه دلی شویم اما کردا دلی ما و یکیتی نلهوه ام یکیتی نخوازن والیه دمای سیاسی یکیتی نخوازن یعنی اف 35 رونه رژیمال اسد روی خواه روی خانه و رژیمه را نقشه روجلاتا ناوین گیته گوهارتن نه بس آسوریه نقشه روجلاتا ناوین گشته گوهارتن مدید دورا چند روزا روشا لبنان چاوا بود نه رئیس لبنان هاتل بجارتن ایرو سروک حکومت لبنان هاتل بجارتن گو چند سال به سروک و به سروک حکومت روشا ایران چاوا روشا عراق یعنی نه تن سوریه گریدایه ام پارتی کردی هن روی خارونشتنه 35 رونه من نکنیه قحواق به هفدرا وخانه راسته هن پارتی هنه
دو قولی سه قولی هفته دبینن و مهاج گیاجی هیا یعنی هن پارتی هفته دیه پارتی ام بیجن لگور اداره ذاتی بخوا و خلکر خواد کوم دکن ام کسا کوم دکه او پارتینه در وی لباتن هر لی مبستاما او گش بینجم هفته قحواقی بخن اگر دل بخوازه نه دل انجمنان اجتماعی یا کرد خواست هر تیکه فی ائتلافه که کما مستفاد دبی ام فدرالیت دخوازن ائتلاف لدجی فدرالیته بس ام کساد هندر فدرالیت دابو انا دیم خیر تی دابو گاوا کتیب روشا جهانی و یکا دخواست کو انجمن لوربه تبی از هنگیجی نپیراو ما هنگیجی ناب ام کسی دابو لی دو وسیقه نوبره هر دو وادا فدرالیت تنیه دو پیش را ان کسا گوتی از اعتراض دکم لسر وی نقطه تحفظ دکم عربی دیویژن لی امضا کری چما دلی خواست یعنی اگر دلی حرکا کردی خواسته باشی یکی تیک دوی سوپرادر چه بکرا یه دن نها دکتر حمید دربندی چویه دهو پیر کک مسعود سروقاتیا انجمنان اجتماعی و خواند هولیر وانا رو نشت جروک هیا کو کک نیچیوان برزانی هر شامه یعنی خباتک جی آلی هرما کردستان بو یک ریزی و یک کلوستی و کردا بگومان ده جی و ایرو جی و بری 10 سالا جی دهات کرن لی ام نه یکی تیه نه هر دو آلی جی ندبن وی آلیا یا وی آلیا هر دو آلی جی یعنی 2004 دا گاوا سرهدانا 12 آذار دست پیکری دهندر در روزا دا گاوه شهید کتنه دهند شهید کتن روزا دیتره که بچنا شهیدی خواه و شارتانا دیسا آسایش رژیما بعض قرشین آویتن هن کس بریندار بون همو پارتی این کردی همو لحف جوین و داخیانی پوما پارتی این کردی مجموع الاحزاب الكردی العربی دی بیجن و او جواتنا روزا نبردوام دی بود چما هنگی یکیتی پیویست بو براستی مال همبر و ایریشا و رژیما بعث را وستی لی ایرو هبون نبونا کردانه ایرو کیسا کاتی کو ام مافن خواب دست خواهن فدرالیت دبا خود مختاری دبا ای مافقدن دبا یعنی کیسه ایرواتی تو نه ایدن کیسه کاتی امجی هف پار بن ده چیکرنا پیش روژا سوری اولات کی چواب امجی هف پار بن سی و شش و سی و پنج تا تشتک نکرد ولا البنده فلانی ما و علانی ما اب چه نابه ایرو بری روز سبا تفگرا کردی همو آلیه خواه و خواندینه بقاسی و برپرسیاره بن لحفظه روینن و بحفظه را دوزا کردی شروع بکن امهن شامه و بینچه و باوری من اگر او وینا یک بینه هبه امگش وک هفته دفکرن اف فلان پارتی ده اف فلان پارتی ده باوری من فاقنینم همو اندام پارتی ها سرکرداتی بان ام گش وکبن همو کسی چونه بینه پارتی و گرتن و سرگون کرنه بر چاوه ها همو کسی که چونه راشتنه چک جبو کرد و کردستان چونه اف بحیثانی امکان ایرو بیا کبن جبو خاطره کرد و کردستان و سوریه دموکرات فدرال و تده همو نتوا و پیکاتین اولی و کبو آزاد جبر ویجی ام لورجی داخازیا ما اوه بانگا ماجی اوه و ام نتنه دورش ما بلند بکن و ببین ام هیوینا ام یکیتی چیکن و ام هیوینا هانا با و ام هیوینا ام گرک خبات بکن داکو کرد ببا یک ایرو بری سبا بله جلک سپاس دکتر ما مستعل باقی بله از بجم اگر برز مسعود برزانی بینکی تینکی نرمبون یا جی افبونا مظلوم عبدی یا جی آلیه وانا نگرتا ده مرده خواه نشان داو یعنی جبو هر بیتنا جبویجی از بخواد ده بیجم او که هیا نزیکونه که هیا لی حتی انها البت درباوی نزیکونی هنه کلیجی هنه که ناخوازن تخنه نابه ناخوازن ورنه باید او جی هیا لی چونا مروه چه عبدالرحیم دربندی حمید دربندی عبدالحمید دربندی او که هیویه که دیدمن که چریس که یا جرونیه که جوی در کتیه که او جامرات شیوه پیشی مظلوم عبدی را هر دیتیه پاشی انا کسی را ادلجم تشتاکی او که گرمیه که هیه و
وراسته حتى انها قالك ناكوكي نابروان هي قالك جرى مج او كيجي بيستيه انا كسيجي ما بيستيه والله ما هناك خاله لهب كريه لهناك خاله دنجي هنا البت دوان هبيتنا در لهناك لسر هناك خاله لهب كرنا ودولة درواجي امريكا جي فرنسا جي ونزان در دنجي دبك وانا جي قلت والله منها نكر برز مسعود برزاني تمر بخوي جاب شيء باوانا بلكي تبكر بحلبكي جناب تشدجي نا راست براستی جی حرتم از بیجم یعنی چه ریبری خو سر به پیاده به آنجی انا کسی به همه پارتی خو به دوی هر دو جی سیاست خو بگهرن یعنی رو وقت تدانو سندنه به حواله کرده که جارا ودی دو سیاسی نچو سری دیمک غلطیک ده هر دو آلیاد هایی دوی تیجا سیاست خو بگهره او جن کی سیاست خو بگهره حتی بگین تشتنها بش یعنی از بیجم حرتم دناف هر دو آلیاد جی دناف انا کسی جی و دناف ریبری خسر انسان نانن برجواندی و ناهلن گو کرد بگنف او انسان و انسان رو دور بکن جبر پرانیا خلکه جی هر دو آلیاد جی انا کسی جی ریبری خسر مثلا نتوی یعنی بربچاب دستینن و خوازن تشتکی کردات چه ببت پیش روجه ده فهذا مسألة هي يعني دبي حردوا عليه الهب ليه بلي يعني أزل قال لك مصطفى من يعني أنا عليه ريبريا خسر أو سياستها طوباوي مثلا براتيا ملتان ويعني أخوة الشعوب العربية جربيجن ودبي أفهمي مثلا نتوي ودولتها نتوي يا جبالة متشوية يعني أف سياستك برواجي يعني هستي نتوية كردية جرك أوجي سياستها خد دوي نقطة دوي خالد بقهرد يعني يرو من فيديو كيال دار خليل دي يعني براستيجي جيم خابنيه وقتها بهجام شان دك شون دوي أو شان همين بيكاتين لناف مد دهريما كردية دوي أوجي بمربي كاكو يعني هجا عربن بيستو سي دولتي عربان كارب بشتبانيا وبكن هجا مسيحي بن أوروبا وفاتيكان حمل مسيحية يكارب ما في وبيك بين بس تو وكرد تشتي خد بيك وري بتشسبي باشر أبي بنافتدي بعزات وقتها حقي خمسة وقركر أبي بنافتدي شعبك رحمتي الوابنر شعرب بن مسيحي بن يعني بس وانك كلام د يكيتيا كرداد د ديالوكا كرد يعني اب مثلا كان قالكي جرينجا يا دواز جوبون يعني بري انا كسيت شبو جمكك مسلوم عبده بهبونا امريكانو وفرنسياره وقهابون قال خالان وكي ديجي انا البندي في ديالوكا يعني رو لرونا ايجا بهدور دانشن او دبيجن يعني حتى امريكانا جوار قلت بو دبي يك شان بتشي شامي ويك هالوسط وقت امريكان اشتد قازن وفي درفتها هري بهيز ددتا قالت له قزنج بكت السوداء كيجي بكت في افر صندك يعني افر صا هري زيرينه قد خدنا بدس دبيت بكارورين تبقى خدي هالوسط بيشروجي لبر هوالك بس دبيجي بيجمكك ميرزا هوالك برسا زنارة عربي دك يعني او هريما جندن عرب هيا قواتا تشاند الناف كردن كردا وعردين كردا زيراعي جواستندن بيقومان كك شكرية باورم كك شكري يعني دما شاندا كرد هر شامي وما في كردا بخوازه بيقومان او ظلم وتعدية قول ملتي كرد بو تشج مثلا حزام العربي يعني ابزنار عربي وش مثلا احصاء يجي بجارتنا يا نافا يعني وكان كسيمي محروم بوجه جنسية سوري افحردو خال يهري جرينجن وجرك اف مروفي قو تعدل واهاتي كرين وعردي واجواهاتي ستندن اف تشل صال دبي تعويض جيب بالنفس عردي والواغا جري او تشل صال چندي خسارت دانين جرك ما في وي خسارت يجيش حكومتها سوري بستينن والوا كردا فقرين يعني اف مثلا دبي قال لك يبر بالشعب دما قو شاندا كرد شو شاندا كردي شو شامي وصار معصيه طبعا بلكي ناف حكومات بحكومتها بيشروجي يقول شيء بالسوري قالك حمي تشتي خب حمي هوربينيه بين صار معصيه ودوزه حمي ما في خبكن بتندي بلك اكبر بله اما وقتی چارتل مدیا و پیف تیوی ام دویژن 5-6 میلیون کرد داخوازه یک یوان کن داخوازه یک دنگیوان بکن دبی اوانا بزن بین که 6 میلیون کرد وید خوازن اگه وی نکن اوی با اواکی دن بکفنه دیرو که تشتی اگر میوان ما تشتکی وانن که هبه بیجن
برای کرم کن گوتنا خواه داویه که امید بین داویه امهات داویه برنامه خواه نظام که پرسنه یا جیتنه نه عربی نکنم بخوزم لإدنة بني نشيروفانا بله ولا همي هبال نهجاب راسين سلاب وريج بو همي هبال همي مروفن روشن بيرن بسكارن تشتن باش تين زمان دبيجن هبيج دوزا يكيتيا ملتي كرد كن كك ميرزا ودخوازن يعني اف هالوسطا كردي بتندي هر الشامي هگر پیش روجي وكار تشتكي بدستفخينه برز دكتور مصطفى گوتنکی داویه اگر بیجی هوا کرم آره سپاس اتخوازم بیجم انا کسی ریا پیشی ده 2011 هالوسطا خو دیار بو دست خو هرتم دریج بوش بوی وقت بی یک ریزیا کردی و در ناو وقت بی حریم دا اوجی کاربه به هفدر وقت بی يعني كيرو او ريبابديا او منطقه بكي و باشتر به و ملت دور ما او تربه وقت بي ملت خال دور ما بقري و روشا ملت باشتر به وقت دياره يعني الحمو ولاطان والاول وقت كو بارتيا كتنه يا كسياتنا تنه ريبابدي بن تجاره وقت بي انجام باش ناده يعني انا كسي هرتم دسي خوي دريج بو ما تخص كي ماسي مهنا امنا بيجك ماسي متنا ل او ركفتنه كتشي بي حتى ايرو او 2020 او داويه تشي بو وقت جيشت اصلا بلند و لبگره که وقت سیاسی ها درست کردن و از بار که مچای شاند امریکی و گوتن خو گوتن او کردن او طرف دن خاکشاندن يعني تشخاص ام بكنوا تشخاص بيجن البته رخني او متن اد بيجم ديس اج بيجم يعني كي ماشي مهنا انا كنت ل ل ل او ما تم بيلبو يعني او تشبيجن دوزا ملت كرد هم هرتم ارمان جماعه يكم وحتى روجي ايروجي يعني ام خدي بروشنا يعني هيفيد كن ديسا وقت ابي هيفيد كم الدكتور كاميران بيقول لي ام صرت خبرتنا يعني و ام بخوجي كن وقت ام خوجي رخني خد كن ام خوازن وبراسيجي ام دخوازن كو هالوس وقت كل بهالجين وهالوس تشتي وقت جملتي مره تشتي باش ام وي تشتي خوازن يعني خوازن دوزا ملتي ما يرو سوريا يرو فرسنده كوقت زيرين ام حموزان ب و گوهرتن رژیم را آوا کو کچک هر بزارتن چه به دستوری که نواره آوا کردن ام به مافی کردان تیزا و بزار سپاس بله گلک سپاس برز دکتر کامران گوتنی ته داویه کرم يعني انجام نه انكسب پیش کفه انجام نه فلان پارتیا مزن ببه مبست نه پیاده ببه سرکش مبست نه پیشورو یان یکیتی یان فلان افنا گش آلاون و به کرد لروجاوه کردستان بگیرن مافیخا بله ایرو فرسند کاتی که کرد ماف کی دست خواهن او ماف چه ده به لگور دیالوگا پیکته دلی من خوزه فیدرالی به لی او کاب چه به برای نزانه یعنی لی دوی ام جبوه کار بکن یعنی از ببین ان کسب باشه و ایدن به پیشورو باشه و ایدن به پیاده باشه یک نباشه گاوه گه یکیتیه نکن احمده خانی دمامه زینه دا که بهتری 3 سال جنهاد نویسی بو و گر یکیتی نبه نه دین دمینه نه دولت جگر خوین بری 10 سالان گو اگر وی نبن یک وی نه هرن یک و یک اجید بیشه اگر امنها نبن یک امه به آزادی و به ماف بمینه و گاوه نه ان کسافه دیل مدکن نه خسری چیه لنفیده نکه چونکه ان نوان دخوازم از ملتکم نسر خاکا خواه دیرو کیمه دخوازم وقت همو خلقه جهان آزادی و کبی بایشه بجا اگر اموه دخوازن ولن ام گش دسته خواه بدن هفته وجبو کرد و کردستان و سوریا دموکرات و فدرال به هفته را خباته بکن او ایروته خواستن نه پارتی تی
پارتیتی آلا و کردایتی دوی آرمانج به وسپاس بله گلک سپاس ما مستعل باقی گوتنیت تاویه والله قلتنا من يا طبعا هر بين شوالي نداوي نيبسان تشكي قال لك يخشك نيبسان دنن بله من وانا فان قلتنا ككريبر هبون بين مسر اكراني دبدم هات كو قل ببات شعف دير وخدي في الشار سر بربسن وريبرين خوا يعني بيجو مان رولا ملتي كرجي هي قال لك اري بارتيزان هنن تفقرا سياسي كردي هي او نوري ملتي كردن دبلي وقتا كاركي باش نكن ام وقت ملت وقت كرد دبي ام بجوار بيجن اف جي والشاشه غرك كسن ديتك من شون ودو هرن ديالوكي بكن وما في كردام سوغر بكن خوشكا جوهر ممو او جي عين وقت قوتنا عم قوتي او جي بيجي همي هبالن دوسن عزيزي براتي تشتكي بالكيش بيجن همي داوي جيبين بيجي بخوينن كك سردار كلاش دبهيفين مهنكو غافا كجرينج ورا ابيتن دوري كاري ازو ازيتي و بارتيتي دي غمان كك سردار افجي ارمان جامعه تباري بله كك ميرس بله جاركن سپاس میوان خود کم و ریز و حرمت نشان کم ام هیوید کن کم برنامه کی باش و بیجن رونی کرن دریا هفجتن و نتوابونه دا اما بعد کربه و تماشاوان مجی جي ممنون بونه و جاركتن سپاسي وحميات كن و اتبجن حتى برنامج كدن تبنين به خير وخوشيه دا بهوية يكيتي وهبكاريه شاز باش ام گهیوید کن شبکه خوش ساعتا و خوش مالا